Danes v Pomurskem dnevniku. Soočenje proevropskih strank. Nove podražitve v soboški občini. Obisk podjetja Žipo. Festival ulične kulinarike. Jutri bo delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. 2 tedna pred evropskimi volitvami so se vodilni kandidati proevropskih strank na soočenju v Evropskem parlamentu izrekli proti sodelovanju s skrajno desnico, pri čemer so poudarili pomen spoštovanja človekovih pravic in nadaljnje vojaške pomoči Ukrajini. Vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke Ursula von der Leyen je izrazila pripravljenost sodelovati z vsemi proevropskimi silami, ki podpirajo Ukrajino in vladavino prava. Poglejmo, kaj so povedali. 2 tedna pred evropskimi volitvami so se vodilni kandidati proevropskih strank na soočenju v Evropskem parlamentu izrekli proti sodelovanju s skrajno desnico, pri čemer so poudarili pomen spoštovanja človekovih pravic in nadaljnje vojaške pomoči Ukrajini. Vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke Ursula von der Leyen je izrazila pripravljenost sodelovati z vsemi proevropskimi silami, ki podpirajo Ukrajino in vladavino prava. Poglejmo, kaj so povedali. Well, I think that first, talking about the economy and talking about social is talking about the two sides of the same coin. On poverty, I think we have to mobilize. We have an objective of reducing poverty by 15 million. And we have really to give people the right opportunities. Reducing poverty is obviously helping them, but especially giving them good opportunities, job opportunities. And this is fundamental. Now, on the other issue, it is important that people are skilled. I think investing in people is key because you cannot have an improvement of jobs if people are not skilled. And the job market is changing extremely rapidly. So this together makes a better economy, but also a better living standard. In order to be economically successful and competitive in the future, we have to break the so-called contradiction between climate and economy. We need to really push for the possibilities there are in green economy, and with the Green Deal we have taken the first steps to make that possible. But in order to now really put the Green Deal into reality, create green jobs, have a strong green industry in Europe, we now need to invest. And the biggest mistake that we could do right now is to fall back into times of austerity. We need to invest into our future. That means a common infrastructure in Europe. That means supporting our companies in the green transformation, and that means indeed creating equal opportunities for everyone on our labor market. This will be good for the climate, but it will also be good for the people in Europe. I think we should be concrete when it comes to poverty. We say that one of the main reasons for poverty is the increase of housing prices and of rents. And we want the European Union to involve in this. We want that the European Union decides on a directive which obliges the member states to put rent caps and to forbid evictions on primary houses. So I would like to talk on these real problems, real life problems in this debate. Thank you. Listen, it's not us who choose, it's history. And history has recorded that we have conceived the European project for all the people in the continent, not only for the happy few. We were 6 at the beginning because we are the only democracies, the only those who could make this choice. But today, of course, we want to unify the continent. Of course, we want to open the union to our Ukrainian brothers and sisters, for example, and to our friends from Western Balkans. But it's clear that it is impossible to enlarge without reform. Without treaty reform, without budget reform, it is clear that we have to rethink and to increase the budget for the cohesion policy, to increase the budget for the common agricultural policy. It is clear that we have to respond, yes, to history, but our citizens cannot pay the price. So we have to rethink the software of Europe to be able to unify the continent. Okay. Well, this proves that we have pension systems in the different member states, which is the core responsibility of the member states. The European Union's core responsibility is not there, but we are supporting a lot. For example, fight against poverty. We have introduced the minimum wage, which is a precondition
that work pays off. Or, for example, the work for better housing. We have a Next Generation EU, our investment plan, 81 billion euros for renovation of houses and 21 billion for social housing, a strong pillar of social rights. So for the competitiveness of the European Union, here I think we should look very closely at how to access better capital, so finish and complete the capital market union, and work on skills that are so much needed in the European Union. So Europe can help, even if it's not the core competence. Na 12. redni seji mestnega sveta mestne občine Murska Sobota so svetniki sprejeli več podražitev. Poleg oskrbe s pitno vodo bodo dražji tudi odvozi komunalnih odpadkov, turistična taksa ter pomoč na domu. V prispevku si poglejmo, kakšni so razlogi za podražitve. Svetniki so na včerajšnji seji soglasno sprejeli le zvišanje skupne turistične takse iz 2 evra na 2,50 evra. Nekaj več pomislekov je bilo glede dviga cen oskrbe s pitno vodo. Položnica za povprečno porabo 10 kubičnih metrov na mesec bo odslej namreč dražja za 2,82 evra oziroma za nekaj več kot 33 evrov na letni ravni. Podražitvi so nasprotovali zgolj svetniki Slovenske demokratske stranke. Glede na to, da se predčasno ne ukrepa, se znova in znova soočamo z tem, da nekritično nimamo vpliva na to, da teh cen ne bi potrebovali. In zato bomo v svetniški skupini Slovenske demokratske stranke izključno iz teh razlogov glasovali proti. Torej inovativne rešitve. Vemo, da je mnogo razpisov, kjer se spostavljajo intenzivno sončne elektrarne in to ne samo strani občin, ampak drugih poslovnih subjektov. Ta trenutek so spet na voljo vlaganja strani javnih podjetij, možno vlaganje in to pomeni neposredno vpliv na porabo električne energije oziroma delno samooskrbo. Drugo, intenzivno vlaganje v vodne izgube. Ta trenutek sam dogovor za razvoj regij omogoča, da se podjetja oziroma občine skupaj s podjetji lotijo vpliva na vodne izgube, o katerih je prej govoril kolega. In dokler se na srečanjih skupaj stroke občinskih predstavnikov ne bo govorilo o možnih stabilizacijah cen, mi v svetniški skupini ne bomo podpirali dvigov cen. Hvala lepa. Na izjavo Petrijana se je odzval tudi župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel. Ves čas iščemo priložnosti, gledamo na ta vlaganja. Dejansko smo tudi bili ena izmed partnerskih občin pri največjem regijskem projektu sistema vodovoda B, ki se je tudi zaključil pravkar, ker smo dobili 14 km novega voda. Dejansko v mestni občini imamo še kar nekaj predelov, kjer je prav tako potrebna zamenjava oziroma obnoviti ta vod. Tudi Cankarjeva ulica je en tak izziv, tudi zaradi tega tam stoji investicija pločnikov, kolesarskih stez, se ravno na tistem območju poteka tudi vod. Dejansko pomenijo novo vlaganje tudi večjo omrežnino in pa tudi v mesecu aprilu, marcu se usklajujejo cene z življenjskimi, se pravi potrebami, z višjimi materialnimi stroški in tako naprej. In tako so tudi potem posledica te elaborati, ki imajo dejansko zakonsko podlago in tudi sam se strinjam, vkolikor so elaborati ustrezno, dobro pripravljeni, verjamem, da ni zadržkov tudi za njihov sprejem. Dražja bo tudi pomoč na domu. Dom starejših Rakičan bo po novem zaračunaval 0,79 evra več na uro med delovniki in ob sobotah ter 0,73 evra več na uro ob nedeljah in praznikih. Poleg naštetega bo za približno 15 evrov letno dražje tudi zbiranje določenih vrst odpadkov. Na področju zbiranja komunalnih odpadkov med vplivi na spremembo cene lahko izpostavim dvig stroškov dela, dvig zunanjih storitev in zunanjih izvajalcev, kjer prav tako posredno na to vpliva strošek dela, potem dvig cen materialov.
Ni pa za zanemariti tudi povečano število odvozov v primerjavi z letom 2022 iz zbirnega centra, kajti 131 odvozov iz zbirnega centra Murska Sobota smo recimo v lanskem letu upravili več kot v letu 2022. Obiskali smo podjetje Žipo v Lenartu. Podjetje, ki se primarno ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, je zaradi potreb trga v okviru podjetja organizirala svojo raziskovalno skupino, ki razvija nove tehnologije in alternative, kot je denimo gojenje žuželk za pridobivanje beljakovin. Direktor Mitja Krajnc je poudaril pomen evropskih sredstev in ambicioznih načrtov za prihodnost. Poglejmo si kratek video. Žipo Lenart je družinsko kmetijsko podjetje. V bistvu se ukvarjamo s primarno kmetijsko dejavnostjo. Najbolj pomembni sta živinoreja in poljedelstvo. Smo zaznali potrebo, da z neko osnovno kmetijsko dejavnostjo na dolgi rok bomo bolj težje poslovali, zato smo tudi formirali svojo lastno raziskovalno skupino. Predvsem raziskujemo na področju poljedelstva in pa na področju živinoreje, torej testiramo razne zadeve na poljedelstvo in razne zadeve na živinoreji. Evropske in državne spodbude nam seveda pri našem razvojno-raziskovalnem delu olajšajo delo oziroma olajšajo financiranje tega našega razvojno-raziskovalnega dela. Na Slovenski ulici v Murski Soboti se je danes začela že 9. sezona festivala ulične kulinarike Sočna vilica. Obiskovalci so lahko izbirali med raznovrstnimi slanimi in sladkimi jedmi, poleg tega pa je bila na voljo tudi raznolika izbira pijač. Sprehodili smo se med ponudniki in preverili, kakšna je bila ponudba. Trenutno smo na Sočnoj vilici, na Slovenski ulici, ponujamo napolitanske prave pice. Pričakujete danes dober obisk? Pričakujemo, se je že začelo, že smo v akciji, tako da se dogaja. Tako da vabljeni, ne? Vabljeni, jaz. Kaj ponujete danes obiskovalcem? Vafle imamo sladke, sladoled tekoči, kavo, malo vodice, pa to bi bilo to. Različne vafle, sadni, čokoladni, s prelivom, sladoledom. Kakšen obisk danes pričakujete? Po moje bo veliki, ko je prvo, pa je fajn vreme. Super. Tako, upajmo, da bo. Danes ponujamo pač tradicionalni prekmurski špricer, od sortnih vin pa Laški rizling, Chardonnay, Renski rizling, pa ena posebnost, Laški rizling jagodni izbor, pa koktejle iz penečega rumenega muškata. Pričakujete danes dober obisk glede na to, da je lepo vreme? Pa glede na vreme mislim, da bo zelo lepo. Danes ponujamo tortilje, piščančje, zelenjavne, burgere, bobi burger, pa grajski burger, ki je sestavljen z natrgane svinjine. Imamo pa tudi naš street bar, Gorec Rakičan, od gin tonikov do koktejlov, pa tudi brezalkoholne pijače. Smo pa zelo veseli, ko smo se udeležili Sočne vilice, saj imamo radi ljudi, se radi družimo, pa ko se tudi malo predstavimo, saj nas še dosti ne pozna. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka čez vikend. Današnji dan je bil sončen. V Lendavi in Murski Soboti je bilo opoldne namerjenih 17, v Krajinskem parku Goričko in Radencih pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 21 do 25, v alpskih dolinah okoli 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 9 do 10, podnevi okoli 24 stopinj. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, krajevne padavine pa bodo znova pogostejše. V ponedeljek bo sončno z jutranjo meglo, po kotlinah in po večini suho, nekoliko topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 10 do 14, čez dan od 22 do 24 stopinj Celzija.
Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.